Kaseng Voice of the People Party State Executive Committee mentaka janmiet ka arusan terik kala penlong ya ka jingalang banjit yau CM bathamai ka KHADC hadien ka jinghiar sukino jongoba shembor lang renja hinin kasngi hakani ka jingalang jet CM kaseng VPP kala jet yau ba Winston Tony Lingdo kumu CM bathamai ka KHADC bansu penken mau ba Winston Lingdo udai UMDC ka nong thamai constituency. Mata sini hi kadai bagi yo aman ya baik ikam di beri ko diskons adien ba nagreng di ba borlang renja di mo ila shem ne sin jampan eno ya ke shupi CM marka jing bomdon ge ji ka met ka pa ka pokot ko kya idon kam ka por ka ba kham kloi pi ni aban sumar janai shwe de ka party ka do da si ba ka jingi kendo ko jingi ila de ko kendo ko perkhan kumno bangin ya chakma pan pentelon ye ne kam chakma ba hadin jong ka SCC ke bangin kendo baro ki MDC ngatai blei mo ki MDC baro dan we ru ko pet syakani ka jinglang ba shem kumba pilite inda dan ka ba klan ya kani ke je ko jingi di ka party ka shem ya ka rai dekat KMC Baro bangin jet yau MDC jom ka North My constituency ba Winston Tony Lindo ba un shilti kumu suya mo ba ma kapo district council kata dia rai ka party election itu dia buat dia yang di pada si berapa guru siam bola jadi mah ia masih melarisan di siam kita sekarang harus berada di sini kelak Tadon ekstra salahnya lahi ka house kan klem hi isi te kam don jimat ban bu ya tau deputy CM jing don deputy CM kan ma ban pene isi lada ka wan ka khat ka bakum kani ka bu CM bu ya shuki tapi isi berokoi it stands dissolved te ka bomot hak ba thar isi apa itu pada hari ka cakap ka kli menda juga kli shuki ya atau kli kau nak parti kalau jet nak ni. Akabidai bat kini ke Jaka kaba kelima nomor bayi bahasa minum don show ke isi kan don ke wei ke Jaka kaba keli kumu ian bagi kini ru ke parti ni lah pendet selon ya rai selon bat ke parti dah kui ke jinggot kila rai pan peni pujri dah MDC jang ke Jaya mau prem mo ba den session kumpul bani uji ada ke cakap